Kugeza ubu umuraperi w'umunyamerika Jay-Z niwe uri imbere ku rutonde rw'abahanzi bakize ku isi hose, afite biliyoni 2 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni tiriyari 3 na miliyari 287 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Nibyo bimugira umuhanzi wa mbere ku isi hose ubayeho mu buzima bw'igitangaza kuruta undi ari we wese. Aya mafaranga atunze ni menshi inshuro zirenga 2 ugereranyije na Lionel Messi uyobora urutonde rw'abakinnyi b'umupira w'amaguru babahirwe ku isi hose. Amafaranga ya Jay-Z mu buryo budasubirwaho ni menshi inshuro hafi 2 ugereranyije nayo Rihanna atunze umukurikira ku rutonde rw'abahanzi babahirwe ku isi hose. Ku mugabane wa Afurika ho umuhanzi w'umukire kurenza abandi ni umunyasenegal witwa Sondor utunze miliyoni 145 z'amadolari. Aya nayo ni make inshuro hafi 10 zose ugereranyije nayo Rihanna atunze. Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ho umuhanzi utunze menshi ni Bobi Wine wo muri Uganda utunze miliyoni 9 z'amadolari, akurikirwa na Diamond Platnumz wo muri Tanzania utunze miliyoni 8 n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bahanzi 30 bakize kuruta abandi muri Afurika nta munyarwanda urimo. Byumve neza ko no mu bahanzi 10 bakize muri Afurika y'Iburasirazuba naho nta munyarwanda urimo. None se burya aba bahanzi bacu birirwa badutaramira nta kintu bigirira? None se ko bamwe muri bo bari mu bantu ba mbere bambara imyenda ihenze bakagenda mu modoka zigonderwa n'abajejeta franga gusa bakaba batuye mu miturirwa y'agatangaza? Mu by'ukuri aya mafaranga ava he? Ese waba warigeze wibaza amafaranga abahanzi bo mu Rwanda bahembwa cyangwa ukibaza imitungo bafite, cyane cyane bamwe baduhora mu matwi cyane? Muri iki kiganiro ngiye kukwereka abahanzi ba mbere b'abanyarwanda 20 bakize kuruta abandi. N'urutonde rushya ruriho impinduka zidasanzwe rwiganjemo abantu bashya gusa kandi rwiganjemo babandi mukunda bakoze indirimbo twita ko ari iz'ibihe byose. Mu gusobanukirwa ibyo byose, nimba ari ubwa mbere warugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Turasubira inyuma gato duhere kuri 22 tuhasanga Chris Easy ubarirwa 50 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu ni umuhanzi wigaruye imitima ya benshi by'umwihariko urubyiruko. Uyu munsi mu Rwanda uvuze yuko Chris Easy ari mu bahanzi ba mbere bahagaze neza na wagutera ibuye. Ni umuhanzi ukora indirimbo ziryoheye amatwi yewe zikanagira n'amashusho atandukanye n'iz'abandi bahanzi. Indirimbo ya mbere yatumye amenyekana cyane, indirimbo ya kabiri yakoze akigera muri Giti Business Group ni yitwa Frasta, yagiye hagaragara muri 2021 ikaba yaramaze kuba yarebwa n'abarenga miliyoni 1.400 ku rubuga rwa YouTube. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta ndirimbo arakora wenyine ngo irebwe n'abari munsi ya miliyoni, ndetse nyinshi muzo yakoze zarebwe n'abarenga miliyoni 4. Abenshi bamukunze mu ndirimbo yahuriyemo na Shafi yise Bana. 21 turasanga Dani nanone ufite ibihumbi 85 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 111 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu buryo bugaragarira buri wese, Dani nanone ni umuhanzi uri mu ba mbere bahagaze neza mu Rwanda kandi bigaruye imitima y'abantu babarirwa muri za miliyoni. Iyo witegereje indirimbo zose za Dani nanone mu buryo zagiye zikundwa, ubona ko kuva yava muri gereza agakora indirimbo yise Iminsi Myinshi habayeho impinduka zikomeye. Noneho urukundo rw'abafana rwikubye inshuro nyinshi ku ndirimbo yakurikiyeho yise Nasara yakoranye na Ariel Wise. Kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi nta ndirimbo arakora ngo irebwe n'abari munsi ya miliyoni. Yakunzwe cyane mu ndirimbo yise Confirm. Umfungiye mu mutima sinatoroka, nagutaka sinagutasa nagutuka. 20 turasanga Kenny Soul ubarirwa 92 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 120 mu mafaranga akoreshwa mu Rwanda. Kenny Soul isibye ko ari umukire, ari no mu bahanzi basohora indirimbo zigakundwa n'abatari bake. Nubwo kuva kera yatangiye akora indirimbo kandi zigakundwa, kwamamara ku kigero nk'icyo ari uyu munsi bisa nk'ibyatangiye ku ndirimbo yise Umurego yasohotse muri 2021. Kenny Soul yakunzwe cyane mu ndirimbo yise Say My Name. Ku mwanya wa 19 turasanga Bwiza ubarirwa ibihumbi 101 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 132 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa ukiri muto yatangiye kwibika amafaranga agitangira umuziki muri 2021 kuko indirimbo ye ya mbere yakoze yarebwe n'abarenga 500 kuri YouTube
ni iyitwa Available. Bwiza yakunzwe cyane mu ndirimbo yise Ready. Ku mwanya wa 18 turasanga Ariel Reyes ubarirwa 116 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 150 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga akoreshwa mu Rwanda. Ariel Reyes abenshi bamumenyeye mu myambarire n'imyitwarire itangaje cyane imeze nk'iy'abahungu ndetse n'ijwi risa nk'irisaraye ukuntu. Yamenyekanye cyane igihe byavugaga ko ari mu rukundo na Juno Kizigenza mu ndirimbo bakoze bise Away. 17 turasanga Bulldog ubarirwa 122 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 160 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Bulldog ni umwe mu bahanzi b'abahanga babayeho mu mateka y'umuziki nyarwanda. Aririmba indirimbo zuzuye amagambo y'ubwenge zikundwa na benshi, kandi abenshi bakamukundira yuko agendana n'ibigezweho. Ari mu bantu ba mbere batangiye hip hop bwa mbere mu Rwanda, kandi akaba yarabereye icyitegererezo na bamwe mu bahanzi bagezweho uyu munsi. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yakoranye na Betray maze bakayita Mood. Mood ni gangsta cyangwa cyose ni so gangsta. 16 turasanga Juno Kizigenza ubarirwa 135 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 179 zose tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu Juno Kizigenza ari mu bahanzi ba mbere mu Rwanda bafite inzu nziza kandi zihagaze amamiliyoni menshi cyane. Ni umusore ukiri muto ariko akaba yaramaze kwigarura imitima y'urubyiruko rwose rwo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, cyane cyane mu bihugu duturanye by'umwihariko mu Burundi. Ibi byose byo kwamamara no kuba umuherwe byatangiye muri 2020 ubwo yakoraga indirimbo yitwa My Formula. Ariko abenshi baje kuba bamukunda mu ndirimbo yakoranye na Bruce Melody ndetse na Ken Sar yitwa Igitangaza. Uzirinde konshomoza. 15 turasanga ya Go Pon That ubarirwa 207 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 274 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Urugendo rwe rw'umuziki rwatangiye mu mpera zo muri 2022 ubwo yakoraga indirimbo akayita Suwejo. Ni indirimbo yakunzwe n'abantu babarirwa muri za miliyoni, ariko ubwe akaba avuga ko kuva yatangira umuziki abo yawusanzemo batamwishimiye na gato. Ariko ibyo n'ubundi ntabwo byahagaritse inote yari asanzwe yinjiza binyuze ku rubuga rwa YouTube, ndetse bikaba bimushyira no ku rutonde rw'abahanzi b'abayirwe kurenza abandi mu Rwanda. 14 turasanga Israel Mbonyi ubarirwa 223 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ni miliyoni 295 hafi 300 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Isibye ko Israel Mbonyi ari mu bantu batanu ba mbere binjiza amafaranga menshi binyuze ku rubuga rwa YouTube, ni n'umwe mu bantu bamamariza inganda nyinshi zikamwishyura amamiliyoni menshi cyane buri mwaka. Uturutse ku ndirimbo z'Imana akora n'uburyo akora amashusho yazo, uburyo abayeho mu buzima busanzwe, ni ibintu bigaragarira buri wese yuko kuri we ikitabuze ari amafaranga. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Ni Nasir iri kubica bigacika muri Afurika yose. Mwanya wa 13 turasanga Christopher ubarirwa 261 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 348 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Iyo urebye ku rubuga rwa YouTube, Christopher indirimbo ya mbere yashyize hanze ni yitwa Ijuru Rito. Ni indirimbo yarebwe n'abantu hafi miliyoni 2. Iki gihe urugendo rwe rwo kuba umuherwe rwari rutangiye, kandi na n'uyu munsi arakinjiza akayabo kuko ari mu bahanzi bake bakurikiranwa cyane, kandi n'indirimbo ze zigakurikirwa n'ababarirwa muri za miliyoni. Umwanya wa 12 turasanga Davis ubarirwa 298 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 390 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Isibye ko Davis mu buryo bugaragarira buri wese ashora amafaranga menshi mu ndirimbo akora, Davis ni umwe mu bahanzi batunze ibipangu byiza mu bahanzi. Byumve neza ko anatunze imodoka iza mu za mbere zihenze mu Rwanda rwose. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Mikoro. Ku mwanya wa 11 turasanga Platini ubarirwa 334 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 443 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzi ari no mu bahanzi ba mbere mu Rwanda bafite inzu z'akataraboneka. Hari n'abajya batera urwenya yuko Platini P abarirwa muri za miliyari. Isibye ko umuziki akora umwinjiriza atari make, anamamariza n'amakompanyi akomeye amwishyura agatubutse buri mwaka.
abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Shumureta. Nanone nagira ngo nkwibutse nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ku mwanya wa 10 turasanga Sunny ubarirwa 336 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 445 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa ni umunyamideli, afite iduka ry'imyenda muri Kenya kandi aba mu nzu ifite agaciro ka miliyoni 90. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo yakoranye na Bruce Melody yise Kungora, akaba ari nayo ndirimbo yatwaye amafaranga menshi kuyikora muri 2019. Uri Kungora. Ku mwanya wa 9 turasanga Intore Masamba ubarirwa 470 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni hafi 625 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Yatangiye kwigarura imitima y'Abanyarwanda bakunda indirimbo za gakondo kuva mu myaka irenga 10 ishize, ubwo yakoraga indirimbo maze akayita Kanjogera. Ku mwanya wa 8 turasanga Riderman ubarirwa 494 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 655 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Riderman ni umwe mu baraperi bagaragaje ubuhanga budasanzwe mu muziki nyarwanda, dore ko yanatwaye Primus Guma Guma season ya 3. Byumve neza yuko aza no mu myanya y'imbere mu Banyarwanda basinya kontra zihenze cyane, zirimo nko kwamamariza imiyoboro y'itumanaho nka MTN cyangwa Airtel, ndetse akanamamariza ibigo bya leta, utibagiwe yuko n'umugore we afite iduka ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amakompiyuta, telefone, radio n'amateleviziyo n'ibindi bikoresho byinshi. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yakoranye na Bruce Melody maze bakayita Wanshitse Vuba. Umusego waryamyeho nyuma sinzawufura. Umwanya wa 7 turasanga Super Manager ubarirwa 560 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni miliyoni 733 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Kuba umuherwe bingana gutya kuri Super Manager ahanini bisa nkaho byaturutse mu kwamamariza inganda zikomeye mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, nk'uruganda rw'inzoga zo mu bwoko bwa rikeri rwitwa Millennium Hills rwamwishyuye miliyoni 200 kugira ngo arwamamarize. Si ibyo gusa kuko ari no mu bahanzi mu Rwanda bagenda mu modoka zihenze cyane. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Umugabo w'ibikorwa. Umwanya wa 6 turasanga Butera Knowless ubarirwa 601 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 786 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu Knowless ari mu bahanzi ba mbere mu Rwanda bamunzu z'akataraboneka kandi zihenze cyane. Amafaranga menshi atunze aturuka mu makontra ahenze cyane asinyana n'imiyoboro y'itumanaho ndetse n'ibigo bya leta yamamariza. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Ko Nashize. Umwanya wa 5 turasanga Tom Cruise ubarirwa 640 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 837 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Ubu icyo nakubwira kuri Tom Cruise ni uko ariwe muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso, ndetse akaba afite n'inzu y'ibitabo yahaye izina rya Iga Publishers. Abenshi bamukunze mu ndirimbo yise Naba Umuyonga. Umwanya wa 4 turasanga The Ben ubarirwa 700 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyoni 916 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. The Ben nubwo adakunze kugaragara akora indirimbo nyinshi zimwinjiriza, ariko ibindi bikorwa by'umwihariko nko kwamamariza amakompanyi akomeye cyane cyane akora amatelefone, byose ni ibikomeza kuzamura umutungo w'umunsi ku munsi. Umwanya wa 3 turasanga King James ubarirwa arenga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. King James nubwo indirimbo ze ari nke cyane muri iyi minsi, ariko ni umwe mu bahanzi bigaruye imitima y'Abanyarwanda bitewe n'indirimbo ze zuje amagambo afasha abari mu rukundo kumererwa neza. We ubwe avuga yuko afite inzu iri mu za mbere zihenze mu karere ka Kamonyi ku Ruyenzi, kandi anafite n'uruganda rutunganya kawunga, byose bihura n'amafaranga ava mu makontra ahanini asinyanya n'ibigo bya leta yamamariza. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Igitekerezo. Umwanya wa 2 turasanga Meddy ubarirwa miliyoni 1,300 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, miliyari 1 na miliyoni 701 tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda.
Meddy ni umwe mu bahanzi batangiye umuziki imbere ndetse ni nawe munyarwanda wenyine wakoze indirimbo ikarebwa n'abarenga miliyoni 100. Indirimbo yise Slowly. Ku mwanya wa mbere turasanga Itayiwacu Bruce Melody ubarirwa miliyoni 1,800,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya narengaho gato miliyari 2,356,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Bruce Melody ari mu bahanzi batangiye kwibikaho amafaranga y'umuziki imbere ndetse indirimbo ye imwe gusa imwinjiriza agatubutse. Muri 2022 yashimangiye neza ko ari umuherwe agura imodoka yo mu bwoko bwa Brabus G-Class igura arenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda udashyizeho imisoro n'ibindi yakenera mu rugendo. Bruce Melody ari mu bahanzi bayoboye abandi mu Rwanda mu bafite inzu zihenze kuruta abandi, kandi yakoze igitaramo niwe muhanzi winjiza amafaranga yagutera ubute kuyabara. Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe n'abantu benshi cyane kandi akabaha ibyishimo uko ashoboye, dore ko indirimbo ze zishora amaka yabo nk'iyaherutse yitwa So yavuze ko yamutwaye arenga miliyoni 50. Nari nibagiwe kubabwira yuko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda wamamariza amakompanyi akomeye kandi menshi kurenza undi wari we wese ubarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Abenshi bamukunze cyane mu ndirimbo yise Catherine. Kimwe mu byateye impinduka zidasanzwe ndetse kuri bamwe imyanya igahindagurika ni ukubera ko twabapanze tugendeye ku mafaranga yabo bwite apana y'imiryango yabo. Twifashishije kandi imitungo yabo yagiye imenyekana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ese ninde wababonye kuri uru rutonde ukumva aragutunguye bitewe n'amafaranga afite? Haba hari uwo wakekaga ko ari umukire se ukaba wamubuze ku rutonde? Byose bitubwirire muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Christian naho ubutaha.